Yo, with your kamjang auga dai video thai go ande Filmora 9 go tinang edit dai video e clip ni pa export gloish lo and dai watermark nom kra kra ku glo na ngu pa simple kunna me sangnang dama ona ku re dai channel pa ande shong nan mu group by you group by re ande subscribe te like by na share ni pa group pia ku re Raya nge ande watermark ngugo pai ngayang ande video editor app lolo rongai ande video edit ngu dai function na brand name dai software na ming tinang edit dai video ko dai capture to re dai pe watermark ngu kuranga ayang ande dai Filmora 9 go ande dai watermark pe gra ku compro njo ra sha compro te mria sha gra ku shmat na ngu pe ande trick kunam mi by sanglang dama ona kure ande dai trick pe mid lo mai che la mi ua yang go ande in lai ka wa sha matut yunga ga ande dai trick pe phonam to Google go shong sa ga Google right Chrome ra Chrome go shong shang na Google ho tem ma ya ajang ande Google search bar go Google search bar go and the Filmora free keys and the tip na tam da dai shloy and the page go do one and the page go and the page the video na page go and the na ngai go le wa wonder share video editor serial key and email tai nga na chen the GSM wo nga tai wo tip that they were deep that na they were deep that I shloy and the page that by two manera the page got to mat shloy and then buga mulu wonder share video editor they were license email tag registration code they send the jota nga they pe lang na correct yang and then they editing app ko by sham ka editing app ko and then shong na in the Filmora 90 sang na video simple editing they go rồi chậm ra ande ra phải edit glo ngun dai phang ande export na ande file by export na edit ngun dai phang export glo nam tu go license nra ngo mri ra ko nga ra jang shi ande na watermark go in dai video editing ngun dai phang shin na ora watermark go ngap na ko ra jang nga ande ka ku glo na nga ande dai sa thum na dai pa go half nga ka ba dai go tip na mi and offline activation number masum na line go offline activation nga ngai dai go shang ra ko ra jang offline nga them ra and line part ko ra ko nga dai activation lo nam tu jang wifi part ko sai line part ko sai enamia dai go bai shang offline registration yang dai registration go and dai video dai app dai wa go registration go da sai ku ajang nang go license email nga ka bai dai go and then dai page na dai go na kara tinang ra ai wa ta nan dai ku dai do sha la dai shina mail dai do sha la din nan dai pe copy galo na mi and dai license email wa pe dai wa go dai number ngai na box ko dai go paste galo by na share klang by san na me dai registration code na dai wa pe copy na wa pe dai copy wa tip copy dan na me dai registration code nga dai go by tip mo da bang registration pimat chang ande ya lamana na video editing go tinang ngut sai dai te mi dik sai nga yang ande export glo mi yang go dai go export dai by export nam tu go ande ya mu cham ren dai computer seems to be offline da darim jo ande line by pho na line by pho na mi ande ne go
export ko my disa correct inam editor video ni export my sa re jangan sini na the brand video editing the brand na watermark ko and editor video ko ngap to na kure and that emita pungdim dat sa kure yana zone tutorial video ni pe dai channel ko na mi agloi mung matut na mi share ma wana kure pai na GMUI lam YouTube te sang na GMUI lam bai na dai Filmora 9 te sang na GMUI lam ka san ni nga re yang mu command ko mai san na kure yung gun jo la yung pe ka ji ju ku ba sai